Rich, buddugoliaeth gyfforddus, llechan lan, enw'n yr het yn yr 16 ola, fe ddim goen am fwy na hynny. Na, dyna di'r peth pwysicaf, dwi'n meddwl wedi bod ni yn y het. Penrhyncoch chwarae teg iddyn nhw, oedden ni'n gwybod, mae'n rhyw dîm ag Gary mynd i ddod yma, mae'n mynd i fod yn dîm sy'n mynd i weithio bob dim a rhoi bob dim iddo fo. So, na, cymweth iddyn nhw, o'n i'n meddwl bod nhw wedi gwneud y dda iawn. Ond dwi'n meddwl mae just y lefel awrach, just y touch yn ormod iddyn nhw, ond dwi'n teimlo sa'n ni wedi gallu bod y well ar y degau heddi fyd, a mwy clinigol. Ond na i gymryd y buddugoliaeth efo 4 gol. Gary, nach chi'n gwybod bod i am fod yn gêm anodd pnawn yma. 4-0, oedd o'n adwyrchad teg yn y pen draw? Fi'n meddwl, maen nhw'n tîm pwerus yn dyn nhw, maen nhw'n tîm wedi cael ei... Maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n wneud. A ni'n edrych cymryd symudiadau, Josh Lock a'r boys, maen nhw'n special, mae'n cwpl o players anhygol o fyna. Ond mae rhai gweud, ni wedi jyst heb canolbwyntio am cwpl o bethau, rhoi y 2 gol gyntaf. Ond ni'n tîm, ni'n mynd i dysgu, da ni'n 18 gêm i fynd i trael sefyll lan. A ni'n mynd i gweithio'n galed, marfer 2 waith wrth yn, a ni'n mynd i cadw fe'n a ddim rhoi fyny. Ni'n clwb prawd iawn, clwb bach ond prawd, so ni'n cadw fe'n, ond pob lwc i Richard boys yn y rown nesaf, maen nhw'n clwb special. Tom, chi'n gwybod bod i am fod yn anodd heddi, oedd hi'n anoddach na disgwyl? Gafon ni lot mwy o bil na ni'n disgwyl, a trio ni ware, especially ar surface fel hyn, mae rhyfyd i ware bach mwy. Ond na, ware teg, maen nhw'n good outfit a dangos nhw i ni heddi. Dach chi ildio 2 gol yn eitha cynnar wrth gwrs, oedd hi bob tro bod yn anodd wedyn, ond rhwng hynny a Caernarfon yn sgorio 3ydd gol, oeddech chi'n matcho nhw'n weddol? Do, nath ni mas yr ail hanner, a roedd ni'n good go yn ni, a wedyn cwpl o boys, cwpl o subs a'n job wedyn, ond na, dangos, roedd ni'n count bach dechrau, sy'n ni'n meddwl. Your own personal point of view, you're a big part of that victory today, having scored late on last week, 3 more goals today. You're in form? Yeah, I guess you could say that, couldn't you? Yeah, just happy to get the goals, help the team. Like I said, get into the hat for the next round. And you've come back on loan to Caernarfon this season, and you're obviously enjoying your time here. Yeah, definitely. I know all the lads from last year, and the coaching staff, so it was a no-brainer really when they wanted me back at the start of the season. So yeah, I'm enjoying it.